Zagasni lengba jonganiga lapthai kubor ni negalian ka neutral border dispute redressal forum HBDRF lengba ganiga jingpentip ni yakhot ni aware yipiki pardo persnam jong kebriu neutral borok ba nilarai ban penlong yaga public peace rally bar kejuk kopor ke meeting hang ne hapo sor juai jong West Jent Hills District Meghalaya halor kimat kibadon kam jong gari bat kejat benriu jungi bat kebenengkong gede gejing yadei bat gijing kiba ngi kipai nong chong snong kiba shong kiba sa ha kijaka kaput Meghalaya Assam kiba ngi gendu bat kaba arpat kelong bandawa naka sorkar kata naga sorkar Meghalaya, naga sorkar Assam hiru, bat wat naga sorkar India ru, ban pendep no ya kata kaban reunite lene ban retransfer no ya ka block 1 bat block 2 naga jela Assam syaga jela Meghalaya kat kum baledep pruddak dak sorkar Assam hi nadu kesnem khat khandai spa sanpe hunyo sanpe pra te haga jingye dei bat kane kapang ni khot ni aware yepi barok ki paradok persnam jong kebriu new trap nadu kiseng bhalang bapher kumban la persyang hi ban ai jing tip lut ye barok kiseng bhalang kibangi kum ke forum ngeli jing tip badha ki cukup por ni khot ye veru yepi ki pai ba ki pai lang barok pat khamtam ye ki paradok persnam jongi kibasyong kibasa ciki jaka kaput bat kibasyong kibasa hablok 1 bat blok 2 khamtam mengi ki pai kasi penar kibasyong kibasa aki jaka kaput bat ha blok 1 blok 2 ngidei ban yami pai ba hagani gejingelang namar balai ba hagani gejingelang ngin pen sneu ya ka sur gejungi bat ngin pen iru ya ka dur gejungi hakmat jong ka sorkar hakmat jong ki imlang salang ba ngidon sisa kata gejing kwa gejing terang ban wan pai biang sepok gejela Meghalaya bat ngikwa ru ban don bat ke sorkar Meghalaya bat daleleru ngim kwa ban hap sepok gejing sinsar jongka jela Assam te de ne gadau lengba jong ne kerwo ngi pentip bat ngi khot ye wer ye pilang barok pipai ba pins ngeu bah ban yawan renti yawan biangpor syakani gejingelang bat ka program kadlong kumni harum kumba ngila tho hi kisithi ki bapher ye phi ki parlok baliyo i gijing tip bar kisithi hinre na banta ki parlok par ki bomyo i gijing tip bar kisi lengba gi sithi ni pensai ye phi gumne ba kejing yai rally jungi kan sedang nalat tiang nang ba government college hakapor khat art sting thik bat nang ni ngini yai lengba ka main road jong ka sor juai bat ngin rum chapo district library man thong juai haka hol jong ni ka district library man thong juai bat hang ne ngin penlong artat ya gejing yalang te kat kum gejing ya penbet ke jemi ba kan ne program hi kan long kerpang tang na benta ke border issue kumbang ala kren nadu mene bat ha cukup por ni pentip ru ye ki parlok seng halang baro ba phila ban wanra ye lagi jong kilama te ka phang jong ni gejing yalang ka ba parlok seng halang baro kila ban tho haki poster jong ki lani haki lama ke jong ki ka de bek thik tang na ka benta kamat ke jura jong put usam bat kata galong retransfer back block 1 and block 2 from Assam to Meghalaya bat kane ke jingyalang kan long hakalai tarik jong brai me hajar arhusan ni kentu ye phi barok ki parlok perjor ibawan se kane ke jingyalang kat kum bala kedeu haka permission la ong ba ngimde ban thau kino ki jing klumar hakane ke sni te kum tang hi karpat ye phi ki parlok perjor barok ibawan se kane ke jingyalang ngide ban bat ila ke jong ke burong ka akor ngimde ban thau kino ki jing klumar
ban kren ki tin klem akor yanoru bat kumju ban nom le kino ki kam ban sim kebu ya ka ban le kino ki kam be an kum kan uksa ban kawang mau cikidukan jong gibriu la de gide gidukan jogi khasi penar ada gide gidukan jong noru nyimdai ban sim kebu kum kita gijai kam baraka cukup poru nyimdai ban berat pathar ya kino ki plastik la ne kino ki jabo jaban ha ge jing lai len ti ge jemi ba i kentur ye phi ba ki parlok para jor baro nagalian jongi kum ka forum ngim don bai seng ban ai phi ke bam gadi tengi kentu ye phi baro ki parlok para jor kam tam ki ban na jungai ba pin sneu bha ban ye sim khia na ka benta ka bam gadi ki jom phi namar ba ka jing yalang hi lagum no ko noru kan long be ji baro sisngi te tang kini ti jing pentik ke bram kam khule sibun